Le amogelesegaga mo Botswana thinking law. Ko ke le tisang gaufi le molao. Tseno mo kgatisong e ra go bua ka katholo ya kgatatshekelo e neng e ntshitswe ke moathodi Ketlogetswe mo kganyeng ya ga Veronica Matsheka a sekisa batho ba sepodisi le ba DIS. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana Molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, re tabe re kanoka katholo ye re bona gore ke eng se neng se buiwa ke batho ba ba neng ba tsisa kgang, ke eng se neng se buiwa ke batho ba neng ba iphemela, le gore moathodi o ile a hela a reng a lebile kgang ye. Kgang ye e tsisitswe ke mme Veronica Matsheka a itsisa mo boemong jwa re yo neng a re ke monna wa gagwe e leng Dr. Matsheka. A kopa mo go teng ka ga molaong writ of habeas corpus gore re Matsheka a tsisiwe ga pele ga kgatatshekelo o supiwe gore go tswelelwa a ntse a tsentswe mo kgolegelong kana a sekegetswe ka ga thoko ke ba sepodisi le ba DIS ga go ka ga molaong. Mme kgang ya writ of habeas corpus gore e tsisiwe e tshwanetse go tsisiwa ke motho o e leng gore o sekegetswe ka ga thoko kana o tshwerwe jalo kana ga e le gore ene ga a kgone go itsisa ka boyene ebe e tsisiwa ke ba lesika la gagwe. Ha mme Veronica Matsheka na itsisa jaana a re ke mogatsa re Thapelo Matsheka. Mme ba boiphemedi ba neng ba sekisiwa ne ba bua gore mme Matsheka ga a tsisa sepe ga pele ga kgatatshekelo go supa gore ke boammaaruri o nyalane le re Matsheka. Mme ka gore dikgang tse di ne di tsisitswe ka tsamao ya application, mme le lebelela kgatiso ya me e ke buang ka gore di-application go tsisiwa dipampiri di tsa kgatatshekelo. Ha hetola mokwalo wa baiphemedi a ba tsenya mo teng setankana se se supang gore o nyalane le re Matsheka. Mme ba goromente e be ba leka go bua gore nnyaa se neng a tshwanetse go se dira ke gore ha a simolola kgang ka founding affidavit nka bo a tsentse setankana se sa lenyalo mo teng. Ka jalo kgatatshekelo e se ka ya dumela setankana se, mme ebile ha setankana se se sa tsenngwe mo teng mme Matsheka ga a supa gore ke lesika la ga re Matsheka, ka jalo ga ana teta ka ga molaong go tsisa kgang ye mo go bitswang gote locus standard. Mme moathodi eno a re a lebelela se a kanoka o ne a tlhalosa gore nnyaa mme Matsheka mo founding affidavit ya gagwe e leng mokwalo o simololang kgang o tlhalositse gore o nyalane le re Matsheka. Mme ka gore ha le hetola e be le bua gore ga a tsisa sepe go supa se, a ba kgona go tsisa mokwalo o supang gore ba nyalane mo replying affidavit ka go tsisa setankana sa lenyalo. Ka jalo moathodi a ba a bua gore tota ga a bone go na le boleng mo kganyeng e tsisiwang ke boiphemedi. Ha go tsweng hong moathodi a bo a tsena mo kgang ka sebelebele. Kgang ye e ne e le gore mme Matsheka o tlhalosa mo dipampiring tsa gagwe tsa kgatatshekelo gore ne go sena lebaka le le utlwalang la gore ke eng re Matsheka a ne a thathetswe ebile gore ke eng a tsweletse a thathetswe go heta nako e e beilweng ka ga molaong ha batho ba thathelwa go sena mo go teng warrant of arrest kana mokwalo o gang batho ba dithata tsa go thathela motho go heta diura tsa 48 48
hours ka ha go beilweng ka teng mo molaong o bitswang Criminal Procedure and Evidence Act. Mme ba boiphemedi ba ne ba tlhalosa gore nnyaa go na le lebaka la gore keng re ne ra mo tshwara ra mo sekegela ka ga thoko le gore keng re tswelela re mo tshwere jalo. Moathodi o ne a re a lebelela molao wa Criminal Procedure and Evidence Act segolobogolo tsetana ya 36 a bua gore tsetana ye e tlhalosa ha motho o tshwarwang go sena tiseleso ya go mo tshwara, warrant of arrest, o kgona gore a boa sekegelwa ka ga thoko jalo ke ba mapodisi, mme ba kgona go mo sekegela ka ga thoko jalo nako ya diura tse di 42 hela. Ha go na le lebaka le le tsepameng la gore keng ba tswelela ba mo tshwere jalo, ba tshwanetse go mo isa ha pele ga ga mmagiseterata pele ga nako e e beilweng eo e hela. Mme ba bolelela mmagiseterata mabaka a gore keng ba batla go tswelela ba mo sekegetse ka ga thoko jalo. Moathodi o ne a tlhalosa gore kana ha motho a thathelwa ya bo e le go tsulla ditshwanelo tsa gago tse e leng gore di ka ga molao motheo tsa gore mongwe le mongwe o na le teta ya gore a ye kwa batang teng go sena sekgoreletsi. Ka jalo motho o mo thathelang a ba a tswelela a mo sekegetse ka ga thoko o tshwanetse go tlhalosa gore keng ba ne ba tsulola ditshwanelo tsa motho o le gore keng ba tsweletse ba mo sekegetse ka ga thoko. Ba kganetso ba ile ba tlhalosa ba ha mabaka a gore keng ba ne ba mo thathetse. Ba bua gore ba ne ba dira dithothomiso, mme mo dithothomisong tsa bona ga bona la gore Re Matsheka go na le sengwe se se bilaetsegang gore o ka tswa a ne a le mo teng ga dikgang tsa polao ya tlotso karema. Mme motho o neng a kwala affidavit ya bakganetso e e bitswang answering affidavit o ne a bua gore ba tsweletse ba mo sekegela ka ga thoko ka jalo ka gore kgatatshekelo e tshwanetse go lebelela gore go loga go lebilwe motho o ka tswang a tsere botshelo jwa motho a tsulola ditshwanelo tsa gagwe ka ga molao motheo. Ka jalo ha o lebelela polao ya motho o bo o lebelela kgololesego ya motho, mme polao ya motho e tshwanetse gore ka gore ke kgang e masisi e nne yone ye e go godimo. Moathodi Ketlogetswe o ne a tlhalosa gore tota polao ya motho jalo gore a dirisiwe mo go tsa melemo ga se selo se se siameng gotlhelele ebile se tsitsibanya mmele. Mme o ne a tlhalosa gore ga go ka ga molaong gore batho e re ba gagamoga maikutlo e ba sa tsamaise dilo ka ga molao o beilweng ka teng. Moathodi ha a lebelela kgang e o ne a tlhalosa gore tota ga e sa ntseng e le teng kgang ga gona bosupi jo bo tsepameng gore ke boammaaruri Re Matsheka o ne a na le seabe mo polaong ya ga tlotso karema. Ka jalo e ne e se kgang ya go lebelela gore a mme Re Matsheka o dirile jalo kana nnyaa. E ne e le kgang ya go lebelela molao gore wena o e leng gore o thathetse motho a o mo thatheletse lebaka le le utlwalang le gore a o mo thathetse nako e e beilweng. O ne a tlhalosa gore ga go ne go na le lebaka le le utlwalang gore ba tswelele ba mo tshwere jalo nkabe ba mo isitse ga pele ga mmagiseterata jaaka go tlhokega ka ga molaong gore mmagiseterata a ba he nako e e tsweletseng e e hetang diura tse di 42 jalo. Go tlhoka go dira jalo moathodi o ne a bua gore go supa gore ga go na lebaka le le tsepameng gore ba tswelele ba mo tshwere ka ebile ga godimo ga mong ga ba ka ba tsisa mabaka ao ga pele ga kgatatshekelo gore keng ba tshwanetse go tswelela ba ntse ba sekegetse Re Matsheka morago.
re ta bona ha e le gore kgang e isiwa ko kgatatshekelo e ha godimo e leng Court of Appeal gore a ba go dumelana le seneng moathodi Ketlogetswe a se bua kana ba go harologana le ene. Mme mo nakong ya gompieno moathodi Ketlogetswe o ne a bua gore Re Matsheka a ntshiwe ga nna yalo ka gore na a bua gore diura tse di beilweng ka ga molaong ha motho a thathelwa go sena mokwalo wa gore a thathelwe warrant of arrest ya diura tse di 42 di setse di hitile ka gore o ne a thathetswe ka di 2 tsa ga August mme katholo e ne ya ntshiwa ka di 7 tsa ga August jalo. Re sologela ha o tsere sengwe sa mosola ga e le gore go na le sengwe se o batlang go se agela o ka tsenya mo di-commenteng ko tlase. Ke kopa gore o rate o subscribe o letse tlhoko gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha o kgone go bolelelwa. Mme o ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, a Twitter at BW Thinking Law, ebile ke simolotse maranyane a mangwe a mantšha ko TikTok e leng Botswana Thinking Law ko ke dirang dikgatiso tsa motshikinyego mme tse di khutshwane go na le tsaga. Ke tla le bona mo kgatisong e tlang. O siame.